Grčka je umjetnost grčkog kopna, Ionskih otoka, Male Azije i Južne Italije, a dijeli se u užem smislu na geometrijski stil, arhaiku, strogi stil, zlatno doba, klaristiku ili Perinklovo doba te helenizam. Grčki su pomorci bili trgovci vinom, maslinom, uljem i keramikom, pa su tako na Jadranu uvezli brojne predmete, amfore, vrčeve, čaše, nakit, te potom osnovali grčke kolonije na Jadranu u Dalmaciji. Gradovi Isa na Visu i Faros na Hvaru. Imali su gradske utvrde, fortifikacije, takozvane kiklopske zidove, kuli su vlastiti novac, simbolima koze, grozda, amfora i likovima božanstva. Trogirski Kairos je jedan od najljepših spomenika grčke kolonizacije, jest votivni reljef Trogirski Kairos koji je dobar primjer idealnih proporcija i vrsnog anatomskog prikaza ljudskog tijela. Kairos, grčko božanstvo, personifikacija je sretnog trenutka ili povoljne prigode. Grčka kolonija imala mnogobrojna božanstva. Vjerovali su više bogova, Zeus vrhovni bog Roma, Atena božica mudrosti, Apolon bog sunca i umjetnosti, Afrodita božica ljubavi i ljepote, Artemida božica lova, Hermes glasni bogovi zaštitnik trgovine, Ares bog rata i tako dalje. Grčka je imala 3 stila. Dorski stil sastoji se nešto šireg trupa, te od kapitela i glave ima bazu. Napust koji nosi stupar sastoji se od 3 dijela arhitrav, friz i triglif i vijenaca, to je muški stil. Ionski stil, ženski stil, stup je vitki i elegantni trupa, ima bazu. Kapitele se sastoji od spirala sa venijih voluta. Napust hrama bio sličan dorskom, ali različiti proporcije. Korinski stil sastoji se od trupa, baze i kapitela, a još je bio vitki. Kapitel ukrašen specifičnom florinim motivom, košarom s lišćem akontus.